Kapitan Inteng! At dapay sardinas mo, Maray. At dapay may saan na batay, Maray. Sige, gatanga kunday tamay saan nagbatay. Mabit lang nga raw talaag. Basi mo't gaya man ti karga ti tersinam. Ay, huwag nga raw. Nabayag nga may na saan nakagimat gatang itilakok. Ay kat gumatang kan sayang mo't dagiti customer mo kuma. Anya nga tano kadwaan nakagumatang itilakok inton bigat. Ay kat mabalin lata, Amaray. Anya ngay nga oras nga agrubat ta. Alas 7 itagsapa, tapno makaawid ta adagos. Sige, Maray, mayata. Adto ti sardinas agat gatanga, Maray. Adto'y matibayad na. Anya ti bagam kanya, kagawad. Mabalin ka si kati pagluganan mi kan ni Marituyang, kwarog. Sa dino ti papanan nyo aya. Mapan kami ag-purchase. Naibus mga mintilako kon. Awan pa imot ni Nana Tuyang. Urayan tabi iten Paumay siguro day jayan. Sigurado ka nga umay ni Nana Tuyang. Amangan nga minno agur-uray ka iti awan. Wen, umay day jay. Sigurado day ta, kwarog. Anya nga inanakwanang, nag-text ka din ni Nana Tuyang. Itay pa'y ngamin nga agur-uray ta, ang magingay ta. San pa'y mo't ngay may? Paumayan day jay, kwarog. Ay, siguraduan nyo lang, kagawad. Tapno saan mo't amasayang ti oras kong agur-uray. Wen ka day. Ay, day jayan ni Marituyang. Sumunga din. Nakabumbuntog mo't amag na. Ay, kagagangay na tabakatan. Ay na, pasensya kayon pinagururay kayaw. Insaganak pa'y ngamin ti pangaldawan ni Badungkaw. Okay lang, Marituyang. Lumugan kayo nga ruday, tagrubwat na yaon. Ituloy yung lang ang tagsarita, ijay dalan. Nana Tuyang, kagawad kwa nang. Ay, nakasangpet tamat langan nito ile, Mare. Un nga rod, Maray. Anya nga ay, rugyan tante ag-purchase. Palimos, uray barya lang apaw. Marikwanang, mangmangagnak kaday. Kita umutlat tandag iti malabsan tangag palpalama. Marikwanang, okay ka kadilaan. Ay, anya di ko na, Mare. Ay na, ti kunak, rugyan tante ag-purchase. Apay ngamin ay akit kita dagiti malabsan tangag palpalama. Akwa, adda nga mintay buybuyaak iti Facebook. Anya manin abuy-buyaam. Jay man nag-disguise. Bak nang a vlogger, Mare. Nag-disguise da nga agpalpalama. Kat no sino mo't timangtad iti kwarta kadakwada, ikanda pa iti dakdakkel agatan. Anyat kayat mo asawan, Maray. Amangan numay sa kadagitaado nga agpalpalama ket bak nang a vlogger gayam. Iisimahan ni da ito yun, Mare. Inruar mo mutunday tado akwarta marikwanang. Wen, makitam day tagpalpalamaan nakabado iti color blow, Mare. Wag. Panagkunakit bak ng a vlogger day ta. Ay saus, di ka agar aramay Ay marikwanang. na, agtalag ka kadi kanyak, Mare. No itad ko day to'y 20,000. Sigurado nga ag-triple day tao. Sikat ti agdalag kanyak marikwanang. No saan ngay a vlogger dayta. Di awanan dayta 20,000 maw. Ay na, saan ka ngagdardara sa utops, Maray? Saan mo? Kitaam nga kaslabak ng a vlogger ang nag-disguise lang. Ay sardengan nak marikwanang. Anya nga tanumang tad kalaangan oray basit at tulong kadakwada. Ay saan? Itad ko to'y 20,000. May pasiguradok abak ng a vlogger dayta. Dayta na'y nakabado iti color blow. Sigurado pag triple yan na itad ko kankwana. 20,000.
times 3 equal 60,000. Di ada 60,000 ko. Ay, urayan nak dito ata, asit gakman day jay. Ay sus maray, agpanunot ka. Ay na, amok tararamidek kunak lang arudan. Basta urayan nak dito. Oh, adto ti kwarta para ken ka, ading ko. Ha? Nagadua kwarta, manang? Wan, para ken ka dayta. Sigurado kayo kadi, manang? Sapay sasangaribo da ito'y. Wan, sigurado ak. Okay lang kanya. Ay, pag-aayat ko nga minti tumulong itikaskan ka. Ay na, agyaman ako na manang. Mabalinan nga agipatakderak iti basit akalapaw me. Apay ngay. Saan samot ang vlogger da ito? Ay, ting positive lata ko hanang. Ag-triplin to ti kwartang. Manang, magawid ako na. Kat agyaman ako na iti kwarta ngayon tadyo. Dakkel atulong da ito para kada kami. Ay, sige. Agan-anad ka, adeng. Agyaman nak. Ay, napaday na. Ay, uno. Ang mga numapan na lang kita ang nakitikakadwa na kitang sublimat lang na magandama. Ay, ano usak niya ang uray dito? Kag inted mo amin ti kwartam iti dayjay nga agpalpalama, marikuanang. Sana bale, tano vlogger day jay ang triplin to ti kwarta. Diawanan ti gatang ta iti lakaw. Ay, sangagasot lang to nabati mare. Ay na, marikuanang. Agpampanunot ka kaday. Di ka mamagsaw iti kasta marituyang. Kwartak mo day jay Balbalakadang kalaang. Ay na, saan na nakasapulan, tamok tararamidag. Ano santala ang taguray? Siguradong agsubli day jay no madamdama. Bagim ti pabasulom no saanin nga agsubli ti kwartam. Pinalakadan kan, ngem ipapilit mo magtikayat mo. Anya ti ibagam, inteng. Ay, ada pang ibaunakin ka doon nga. Sa dinaw. Ingka man gumatang iti kapay. Iti tersina ni kagawad ko na. Dahi talaeng ti ipagatang maw. Ay, nayunam tun iti dua balkot ti tinapay. Ato iti kwarta. Ala. Mabitla nga rod tay nak gumatang. Da kayo mo gayam. Nanabanang. Sa dino ti papananyaw. Ay, inak man gumatang iti sabali at tersena, barok. Adamot da ita tersina ni kagawad ko nana. Nakasira nga rod. Kusta? Saan da pa nakaaway? Nay, sa dino tinapananday Nagpaili da kano kanina natuyang. Agpurchis da magkano itila ako na. Isumuti ko na ni Chip Kwaro kanya. Aya, Ay, kasano dahitan? Sabi mapanak ko gumatang iti tersina ni Apo kagawad. ay kat, ano santa pa'y lati mapan gumatang iti sabali at tersena. Ay, saan mo't ang mabalin nga orayan ta ni Marikuanang? Nay, rumabiin. Sige nga ron na nabanang. Agkuyog tan. Rabiin, maray. Ngem awan pa'y mo't jay bak ng ablager ako nam anagdisguise laing ngagpalpalama. Madanagan ako, marituyang. Sapay 20,000 jay inted mo. Day tangarod kahit. Kasanon no saan gaya mablagar day jay. Di awanan. Awanan ti kwartak maray. Ay, kat basol mo Di naktumak ngamin dengdeng kaun. Anya ngay ita. Agor oray talatan iti awan. Ina, marituyang. Kita ti aglawlaw tamaray. Nakaawi dun dagiti dadumang agpalpalama. Datalaangan ti nagbati ditaw. Iso na saysaya at sano agawid tan. Ay saan? Masapul maalak tay 20,000 ko. Inted mo lang arudan, sublim pa'y laa. Kan maysa, amom ayano sa dino ti balay jay tao anang tedam. Ay, soft drinks man kagawad.
Saan mo ka da makita, Kapitan? Awanan soft drink sa lakok. Kas kalamangin insulto, mate. Kit-kita nga awanan karga titirsinak. Di ka gungit iba gamay tinasayat Kasanaw kaslawan matam. Nakauungot kami. Awan bibiyang wow. Ay sige. Pumanaw akong kagawan. Nasaysaya at pay, Kapitan. Gumatang Anyamanan! Usep! Gumatang iti dua soft drinks kagawad. May saka, mate. Ni, apay nga gungot kayo nga Gumatang ang raw. Apay di mo makita ang awanan karga titirsenak. Kung nagpurchase kayo kanina na tuyang idikalman kagawad. Iso mo tinaibaga ni Chip Kwaraw. Chismosaw! Ah, Ala, pumanaw ka ni tisang wanak. Di mo dadalan tal daw ko. Kusep, apay nga kagawad. Nakaungot ka matay. awang bibiyang mo! Ay. Pumanaw ka kay din! Ayan na, iti ginatang mga soft drink. Awang mo tila ako ni kagawad. Kasanungawan. Kat nagpaitulod da kanyak idikalman ni Jay Ilay. Tagpurchase da kano kininana to yang. Chichirya lang ka noodles tinakita ka karga titirsina na. Nay, apay ngay nga ta. Nakaungot pa Chip. Ha? Awan mo tiba asol ko ko na. Ay? Apay ngay. Kastagayam tinapasamak maritoyang. Isugayam ako na ni Enteng ang nakaungat ni Marikwanang itay bigat. Wan, maray. Ay, masurunak nga raw kin ni Marikwanang. Ipapilit na mo nga minti kayan na. No apay met ngamin nga intad na amin ti kwarta na. Wan nga rod maray. Ay, pinalagipak mo. Ngam kaslawan mangmangag na. Nakakaasimot ni Marikwanang. Anya nga tano pa utangan ta, maray. Ha? Aywan anya. Tapno makargaan man ang titirsina na. Kastalaangan ti aramidan ta, maritoyang. Uray, 5,000 siguro ti ipautang ta. Pangrugyan namanan. Aywan maray, mayatak. Sigurado ang maragsakan ni Marikwanang no kasta ti aramiden ta, maray. Anya tararamidan nyo dito tersenak, Marituyang, Maribanang. At da ipabulod mi ken ka, Marikwanang. Sigurado ang maragsakan ka, Marikwanang. Ala, itad mo, Marituyan. Aywan maray, mabit lang talaak dito bulsak. At to'y ti 5,000, maray. Ha? Ipautang mi day ta kwarta. Tapno adda pang rugyam manan, Marikwanang. Saanan? Saan ko kasapulan dayta? Ay na, Marikwanang. Alaam kitday na. Ay, saan ka kadi nga agbabain? Maawatan mi mutket no apay akas di tinaramid mo. Maawatan may akayat mo lang apag triplyan ko mati kwartam. Iso na laeng, tasaan akas iti mabuybuyam iti Facebook, wano YouTube, tinapasama. Ay, mababainak pa yan kada kayo adu ako, kumare. Mabainak gapo iti naramid ko. Ay na, maray. Nalpasan na dyan. Kati maibagami kan ka. Saan ka ko mga agdardarasudos nga agdesisyon? Panunutam payan na imbag no anya ti mabalin nga ibunga. Ti may sabanag, sakbay nga aramidem. Tapno saan ka manen ama ilawan. Ay nanakwanang. Saan anasaya at ti dinadarasudos a desisyon? Husto ti kuna dagiti ko kumarem. Panunutam pa'y anaimbag no anya ti mabalin nga ibunga ti aramidam. Iti kasta, saan ka ang maisagma? Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo!
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.